Братва, с добрым утром! Всего вам доброго! Шпана о вас думает, заботится и переживает. Удачи вам! Hemen ondan başkadan şu komentariyada kabir kişiler yazıyor da yine sen alkaş, narkoman, yine kimler. Böyle yazın, milyon gezek yazın bana. Tapavud yok. Yazın, tapavud yok. Yöne şutayda men şolara açacak zadım var. Men alkaşam da, narkomanam da. İçen, sigaret çeken, все. Как лошадь у тебя, понимаешь? Не слушай. Правда есть правда. Других? Меня слушай-ка. Ну давай Других показывай. слушаться не должна. Естественно. Это как жена. Других слушаться не должна. Куда? Подальше гулять там от нее. Вот смотри. Böyle eğer sizin aydışınız yalı men alkaş, narkoman olsam her kime mine şey edip çıkış edişi gerek. Şey edip yurdun içindeki halkı goldasa yine şunda biz ut yaz. Böyle ezildeşler köp sağ olun.